بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوانك يك إسلاما خطبان تين يتأرانتنا متدورين إسيدا قل في رزقي داجد نشوفاتو رب سبحانه وتعالى حلال إساتر رزقي بلو نشوفاتو رب نوارزقو رمضان نتسوم من نشوفاتو رب نراها قبلو دلقا غاري تين يمر رب نراها قبلو ورّا إبد جهنم را بلس به ورّا جنتات را رب نواغرو إخلاصا في اتباع في صدقي في استقامة رب نواغنو غبا كينيا أكبر اتشت كيسا كينيا سندرن هابر اتشو غبا كينيا في دلقا تينيا أمو رب غاري هاغرو رزقي جتشون جالوان كيا كإسلاما علماء رحمة الله عليهم رحمة واسعة وان علمنا ما اتفيد مجتشون رزقي داجان رزقين تونس جالوان كيا كإسلاما هوري راتوس منر راتوس نياتر راتوس لغاتر راتوس يابير راتوس تنشوفاتو رزقي داجان غرو غسوان رزقي او جالوان كيا irrehedduu namaa yeroo rizqirraa yoo khutubaa gootu yookaan muhaadaraa gootu wanni ilmi namaa irrehedduun isaa rizqii beeku horii guddaa qabaachuun rizqiitti beeka garuu rizqii jechuun jaalawwan kiyya ka islaamaa tana qofaa miti guddaan rizqiidhaa jaalawwan kiyya ka islaamaa iimaana tawhiidaa fi aqiidaa naziifa san istiqaamaa qabaachuun irra guddoo rizqiitii jaalawwan kiyya ka islaamaa jaartii gaarii qabaachuun rizqii irraahi ilmaan gaarii qabaachuun rizqii irraahi akhlaaqa gaarii qabaachuun rizqii irraahi beekumsa faamii waliin qabaachuun rizqii irraahi horii qabaachuunis rizqii irraahiin isiniin jaalawwan kiyya ka islaamaa khutubaan teenya wanni irra deemtu akkamitti Allah irraa jalla jalaalu rizqii teenya hiree teenya tana akkamitti irratti nu dabalaa tajachurratti deemtii jechu wannin annu qabadhee dhufe jaalawwan kiyya ka islaamaa qur'aanaa fi hadiisarraa waan 12 garuu oowwa kanaan adhaa isin godhuu hin fedhu waanuma 5 qofaan hiree teenya rizqii teenya keessatti akka nu dabaltu waanuma 5 qofaan nu hima shanan tana jaalawwan kiyya ka islaamaa gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadhaan isinin jaa Allahan jalla jalaalu hiree teenya keessatti akka nu dabaluu yoo feene wanni guddaan godhuu qabnu jaalawwan kiyya ka islaamaa taqwallaahi jalla jalaalu isa eeggachuudha taqwaa qabaachuudha taqwaa jechuun obboleeyyan kiyya ka islaamaa gabaabduutti dallansuu allahaatii fi ibidda isaatirraa fi nu jidduu girdoo godhuu jechuu san waan inni jalla jalaalu godhaa nun jee godhuun waan lakkisaa nun jee lakkisuun ammas wasana inni nu kaa'e san godhuudhaani tuni taqwaa ja'amtii jechuu biikhtisaar shadiid jechuu waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib je nama Allah sodaatu jalla jalaalu rakkoo cufarraa karaa ittiin bahu isaaf godha wa yarzuquhu ammallee isaafi hiraa min haythu la yahtasib karaa inni yaanne irraa isaaf hiraa je jaalawwan kiyya ka islaamaa rizqiin teenya akka idaatu yoo feene taqwaa qabaachuu qabnaa jaalawwan kiyya tana arra dura qissaan isinii hime takko jira imaam haatim al-asam ka jedhamu
rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a inni kun aalima guddaa nama gorsutti nama beekameen isinin jaa obboleeyyan kiyya gaafa tokko ilmaan isaatii fi warra isaatiin inni karaa hajjii deemuu fade gara hajjiitiin deemaati waan xiqqoo tana naa guddifadhaa je'eeti maallaqa isaaniif kannee biraa deeme jaalawwan kiyya ka islaamaa yeroo kana jaartiin isaatii fi ilmaan isaa horii sanitti fayyadamanii irraa dhumte ayyoon intalaan maal jetti akkam taanagaa horii abbaan keenuu kaa'e nurraa dhumtee jirtii jetteetiti haati waywaachuu seente garuu intalti isii obboleeyyan kiyya ka islaamaa shamara islaamaa cufaatu akka intala sanii rabbi haa godhuun sinja nama rabbi sodaatuu ture jalla jalaalu rabbi yaa ummaatiyya humaa takka hin taanu abbaan keenya rabbi nuu dhiiseemi waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib allahan jalla jalaalu akkana jaati gara nutin herregnerra rizqii nuu hiraa yaa ummaatiyya humaa hin sodaatinii jetteen yeroo kana obboleeyyan kiyya ka islaamaa kantiibaan biyya sanii mana isaanii bira dabare ammas rabbiin jalla jalaalu rabbii fadheeti dheebuu itti gadhiise bishaaniin dheebodhee bishaan eenyuun naa fidaa jennaan mana haatim al-asammii san rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a gaardiin isa waliin deemtu mana san dhadhawan yeroo dhadhawan mana gurbaa saaliiticha kanaati bishaan qabbanaawwaatti kannite yeroo dhugan jaalawwan kiyya ka islaamaa ammas rabbiin fadhee bishaan san nimi oyteen sinja manni kun mana eenyuutii je'ee yeroo gaafatu mana imaam haatim al-asammiiti gaaja'anii rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kantiibaan biyyaa maal jeen arrajulu saalih gurbaa gaarii sammoo nisallim alayhi isarratti salaammannaa jennaani inni bar hajjiidhaafi kutee mana hin jiruu jennaan eegaa akkas taate gaa warra isaatiif tola isaaniif ooluu qabnaa namni isin keessaa na jaalattan waanin an hojjedhu hojjedhaa je'een jaalawwan kiyya ka islaamaa maallaqi gaafa sanii birrii fi dahaba mookam hidhaa takka baaseetiti mana keessatti ol darbe gaardiin isa waliin deemtu san cufaatu maallaqa dahabaa san mana keessatti darbaniif haati duraan maal jettee waywaachuu jirti waan nyaannu hin qabnu ammaan tana dahaba san cufa ol saayxee banteetiti booyuu seente obboleeyyan kiyya ka islaamaa yaa intalatiyya laal rabbiin bakka na herregnerraa nu razaqe rabbiin nuti bakka na herregnerraa umma tuni bar rahmata ilmi namaa xiqqoo takka nuu godhee rahmata isaa hoo akkamii jetteen jaalawwan kiyya ka islaamaa nama rabbi sodaatu isiniin hin jenne warri bar beekumsa qabu wanni isaan beekan waan biraa nuti wanni beeynu waan biraati rahmata isaa guddaa san jaalawwan kiyya ka islaamaa takkuma as kaa'ee bar 99 akhiraa fi kaa'een isiniin jaalawwan kiyya ka islaamaa rahmata rahmaan warra argaturraa rabbi nu haa godhu yoo isa sodaanne wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru kaayyoon teenya allah qofa yoo taate bakka nutiin herregnerraa nu razaqa halaal isaa balloosan nu cufattuu rabbi haa kennuun isiniin jaa talammadaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa allah irratti irkachuudhaan isiniin jaa waman yatawakkala ala allaahi fahuwa hasbuh namni allah irratti irkate allahan jalla jalaaluh isaafi gayaa jeen allahan rakkoo teenya maraaf nuuf haa gayuun isiniin jaa tanalal gaafa tokko rasulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عليه من الله الرضوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بطاناج وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدو إسنين كن الله الرتي لقم مادان إركتني جيبر سلا أكا شمبرو دافيروتي إسني في الله إسني فيرا شمبرون يرو غنمتي سنتو حالا بيلوتو تاتيني غنمتي سنتي أبليان كي يكسلاما يرو غممنا إسي ديبتو أمو حالا قفتو تاتيني ديبتي جي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم الله الرتي إركتشو جتشون جالوان كي يكسلاما دلقا قلبي تبيك قلبي دان إسرتي إركتشو جل جلاله ما أخذ بالأسباب سببو لي قوتو ولين قرماتك أبدا قرماتك يتيف نيكو بويتا إرد يبتا يروسان قرمات الرا يروتي سوامو
akka waan takka ati hin haffaznetti achi taa'uu qabda malee Allah irratti hirkachuun makiinaan nan dhoytu jettee yoo isfaaltii irra ciiste si dhoyti obboleeyyan kiyya ka islaamaa ni yaadattanii ka dabare tokko bar masgiida kana keessatti gaafa koronaa ja'ansan waan takkaan himeef namni garii miskiina hanga beete yoo ragaa qur'aanaa hadiisaa saayinsii jettee dardarri dhadhaadatus yoo itti himte sin dhageessu miskiinaa bar fadhinnaa isii jala deemte warra kophaa salaatuu ture tokko masgiida keenya keessatti hin agarre maaliif salaataan jeen an tokko kalli baalik izzaay maaliif kophaa salaataa jennaan koronaa sodaate zigaal hin qabu wanti nama ajjeestii miti zigaal hin qabu gaafa san hin beekamne bar asitti CNN fi BBC yoo laalte daaraa si gooti jaalawwan kiyya islaama rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam arriyaadu saalihiin qara'een jeen hadiisa kudha takkan san keessa tokko qofaatuutu da'eef miila keessan walitti maxxansaa je yookaanuu shayxaanaatu isin jidduu seenaa miila kiyya maxxanseetumaan salaataan jeen yoon koronaa sodaadhe jaalawwan kiyya ka islaamaa si jaajaan fidee dhufaan jeen kophaa sanitti bar yeroo salaatu obboleeyyan kiyya ka islaamaa bakka sanittis namni koronaa qabu yoo salaate hafuuraan yeroo sujuudaa san isa qabuun hiree guddootu jiraa bar yoonin si jaajaatiyya qabadhee dhufeoo eegaa tawakkula haasa'u jirraami akka gurbaan gaalattii gadhiiseetiin rabbitti hirkadhamu gabaabsinee wal hadiitu fi sahiil jaami wallaa isii hidhee rabbi irratti haa hirkadhuu jennaan hidhiiti rabbi irratti hirkadhuu jeen bar jalla jalaalu rabbi sababaa bar ammaas nin sodaadhe jee gwantii uffadheetiin dhufaan jeen quffaasasan eegaa bakka tana yoo harkaan tuqana tuuti mookam gwantii sunnaa ta duraatii fi ta boodaa manattiin salaataan jeen jaalowwan kiyya ka islaamaa masgiida keessa taa'u nin dhiphisa sagaraa masgiida hin seenu akka shari'aa islaamatti jaalowwan kiyya ka islaamaa maaksii godhattanii salaatuun jibbamaadha garuu wanni haraam ta'e cufaatu yeroo cinqiidha isiniif halaali maaksii uffachuunis isiniif halaaliin jeen maaliif hadiisa imaamu maalik muwaxaa isaa keessa fide rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a abdillaahi ibni umar irraa dhufte radiyallaahu anhuma gurbaa imaamata jaalowwan kiyya ka islaamaa akkanatti fuula isaa hidhe tokko agare yeroo kana harkisiinsa jabaa tokko isa harkise ulamaa'iin teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a maaliin nama qajeelchiti jaan jibbiinsan nama qajeelchiti garuu amman tana yoo maaksii isin uffattan tunilleen isiniif jibbamtuudhaan jeen ammallee kaniin tana cufa himeef obboleeyyan kiyya ka islaamaa koowuma salaata amman tana saayinsii haasa'u jirraami qur'aana haasa'utti hin jirru hadiisa haasa'utti hin jirru hin fudhatu Allah irratti irkachuu jechuun jaalawwan kiyya ka islaamaa qalbiidhaan ka yaadaa muraada namaa guutu isa haajaa namaa tafacaate cufaatu walikka namaa qabu isaan isiniin jaalawwan kiyya ka islaamaa isarratti irkatteeti qalbiidhaan sababa ammoo geessuu qabda irra hedduun keenya bakkii itti nyaadhamne rizqii isa birarraa illee ka qabnu kadhamne tanaan isiniin irra hedduu dardaraa jaalawwan kiyya ka islaamaa magaalaa dirree dawaa bareedduu tana keessatti maaliif ijoollee waswaasaa fi maraatummaan dhabne ni beeytanii wantun waan nuuf hin galleefin isiniin bar bakka teenyutti wanni nu dhuftu obboleeyyan kiyya ka islaamaa miskiinummaa fi du'a qofa waan feetan tahuu yoo feetan ni dandeessanii garuu Allah irratti dhugaan irkachuu aalima guddaa siidaa rabbaaniin ta'uu fada daa'ii saadiqaan ta'uu fada bakka sheekh amiin ibroo hafidahullah waraa guutuun fadaa yoonje akkunumatti lafaa kaatee ni guutta ulamaa'ii qabachuu qabda tarbiyaa san fudhachuu qabda eegasii wallaahi alladhii laa ilaaha gayru bakka isaatii miti bakka nama feetee guuttaan siin jaalowwan kiyya ka islaamaa garuu akkunumatti teesseemo humaa takka odoon goonemo mee laali waan takka odoon goonemo tokko maal naan jee gaaf tokko ni beeyta hashiishaan dhugaa'uu naan jee jaalowwan kiyya ka islaamaa dhiisuun fadhaa naan jee ijoollee hashiisha dhuydu wajji deemaa akkamit dhiista isarratti irkachuu eegasii sababa fudhachuudha yeroo sannuufi guutaan isiniin tana janneetiti jilsatul istiraahaa teenyaan isiniin jaalowwan kiyya ka islaamaa galata rabbiif galchuun rizqii teenya keessatti dabaltii irratti nu idaa tana Allahan jalla jalaalu la in shakartum la aziidannakum yoo galata naa galchitanii anis isiniifin dabalaa jee warra isiniifi maatii teessanuu rizqii halaal isiniif haa dabaluun isiniin tana imaamu shawkaanii rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a ayata bareedduu tana yeroo ibsu maal jeeni beetanii
نمتوكو الله جل جلاله قبرتي إسا لافسي في قبرتي سن إساف لاففا مداف يو الله قلتهم فتي الله إبادة برات أماس إساف إداء فيا إساف كنه فيا سنرت يو ربي إسا قلتهم فتي الله أماس فيا برا إساف إداء رزقي إساف كنه رزقي سنرت يو ربي إسا قلتهم فتي أماس رزقي براتي إساف راجي وان سدين تنا ورا أركت ربي نواغرو أنيس كنين دبّد إسيس ورا دقيفتي ورا دلقت ربي نواغرو نشوفاتي فو ربي يا دام مراد كين ربي نواغوتو غارين تكاو إسنين دبريني إسنين جا همتون تكاو إسن أغريني إخلاصا في اتباع في صدق في استقامة ربي نواغنو نمر ركت شوفاتو ربي ركو إسان هاباسو توبوا إلى الله واستغفروه الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون obboleeyyan kiyya ka islaamaa waa lama qofaatuun nu hafe lameen san maali ni beeytanii obboleeyyan kiyya ta afuraffaa jechuu istighfaara heddummeessuudha istighfaarri furmaata keenya waa hundaafuu furmaata keenyaan isinin jedha istighfaara heddummeessu nama feete ka rizqiin itti dhiphatte yoo agarte jaalowwan kiyya ka islaamaa waan maaseetaa fi cubbuu heddummeessuu daleeneeni nutti dhufte malee guyyaa nuti istighfaara heddummeessine tawbaa gama rabbii deebine jalla jalaalu rabbi allahan jalla jalaalu rizqii halaal taate waan dabarsine san cufaatu nuu kannaan isinin jaa istighfaara qabachuudha jaalowwan kiyya ka islaamaa tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam ahmad fi musnadih wa abu daawud fi sunanihi wa ibn majah fi sunanihi wal bayhaqi fi al-kubra والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وبليان كي كإسلاما يرون حديثك أنا أما إسنهم أكوال بينون إسنينجي أبلوتو تصحيح قد أبلوتو مالي سندنيسا أكنا جاء إسنين أولين إسنين جاء والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى جاء قروا علماء إنتين جالوا وانكي كإسلاما حديث كان الرتي واللبني أما علامة أحمد شاكر رحمة الله عليه رحمة واسعة حديث نكون صحيح جين قروا علامة الألباني شوف سانيتي في ربي الرحمة أقول رحمة واسعة حديث نكون سند نيسا ضعيفة جالوان كي كإسلام الحكم ابن موسى أبيتو كسجر حافظ ابن حجر الأسقلاني نس ضعيفة جين إمام الذهبي نس ضعيفة جين إسان در إمام البغوي نس ضعيفة جين شوف ساني ربي الرحمة أقول في رحمة واسعة قروا جالوان كي كإسلام آية ربي ترغانو بها أني أمانا دافين سنيمي أمانة رحماني في أمانة مخلوقات ورّي ربنا وأقولون سنينجا نما درد أبتة أسون أمانة أولي نينجن جالوان كي كإسلاما فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا تجتسا هم ما يستكري إسيسني ترغان وبان سنينجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار نمني أرار ربي الربربادوك أبتي جعل الله له الله جل جلاله إسافي قداجي شوف دبنات الرا شوف ركوت الرا كرا ركورا اتباو إساف قدا شوف يادات الرا كرا ياد سنرا اتباو إساف قدا ويرزقه أما اللي إسافي را بك إني هنهر رقن الرأي إسافي ران سننجا جالو وانكي كسلاما آية سورة نبي نوح تنكيستيس عليه السلام الله جل جلاله
يرو الرب نبي نوح الرتي عليه السلام نوح من أجره أرمي ساتين نينجي بر الله هر أرار بربادا الله هانيس جل جلاله تهجرا أكان كنما أرارم روبا إسني دابته إسني رادابته سنيس إسني في روبسا أو في أشيك إساتي أبلا ينكيا يو هو فيتنيس إلما يو فيتنيس لجني في مسنوتنا يو فيتنيس تنشوفا إسني قداجي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قربان تو كبيرو فيتبر روايان رجالوان كيا كإسلاما إمام أبي سعيد حسن ابن يسار البصري جد رحمة الله عليه رحمة واسعة يا إمام وريهن كبو جئتي إسقافت استغفار قدي جين كان ilmuun fada yaa imaam akkami jennaan istighfaara godhii jeen kanaanis kabiraati dhufe roobii hin jiru yaa imaam akkami jennaan istighfaara godhii jeen warri isaa waliin jiru jaalowwan kiyya islaamaa yaa imaam gaafii sadiitu isin gaafatame garuu isin deebii gosuma takka deebisanii istighfaaruma godhii jettaniini akkami jennaan sajecha rabbii kiyyaa jalla jalaalu rabbii hin qaraane je'eeti suuraa bareedduu amma qaraane tana irratti qareen isinin jaa horii yoo feene jaalowwan kiyya ka islaamaa istighfaara haa heddummeesinu ilmoo yoo feene istighfaara haa goonu rooba ammaan tana rakko istighfaara haa heddummeesinu hammeenya nafsee teenyaatiifi cubbuu hojjechuuni wanni kun cufanurraa dhaabbateen isinin jaa jaalowwan kiyya ka islaamaa warra gama rabbii toobaa deebi'ee toobaan isaanii irraa qeebalamte san irraa nu haa godhu takkaatun nu hafe jaalowwan kiyya ka islaamaa ibaadaaf raawwachuu ibaadaadhaaf raawwachuu ibadaa keessatti kashlabbee osoon ta'in gootaa ta'uudhaan isinin jaa tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gabaabsinee kamaa fi sahih jaami wa fi sahih targhib rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadithul qudsi da allah irraa yeroo nuyi jalla jalaaluhu man nunje qala allah ta'ala allahan olaanaate nije yabna adam ya ilma adam tafarrag li ibadati rawatin saqabadu gabbartitiyaaf amla sadraka qomake ninguuta ghinan gama durumaatije wa asudda faqrak ammalle miskinummaate siifin cufaanun jee jaalowwan kiyya ka islaamaa ibaadaa rabbiitiif raawwachuudhaan isininja ammaan tana yoo qormaata fixanii yeroo guyyaa 15 yoo isinii cufamte guyyaa 15 san keessatti madarsaan hin jirtu qaraatii diinaa barachuudhaan isininja jaalowwan kiyya ka islaamaa sheekootii jala teenye irraa haasaammannu salaata fardii sunnaadhaan haa bareechinuun isininja isniina kamisa 13 14 15 haasoommannu jaalowwan kiyya ka islaamaa qalbii teenya ni duroomsa miskiinummaa teenya nuufi cufaa wa in lam tafaal yoo akkas dalaguu baatte oo amlaa yadeeka shughlan harka lameente heewa saaniin sii guutaa je miskiinummaa teetillee siifin cufuu ana mashghuul ani biizii jetta garuu waan takkatti biizii miti bar maalaa yaanitti biiziidha feesbuuk irra teessee chaatii maalaa yaani sa'a 4 ni qabda salaata daqiiqaa 10tiif hin qabdu sanirraa kiraan na cinqee jettee way waatto obboleeyyan kiyya ka islaamaa furmaatni ibaadaa rabbii keessatti cimuudhaan isinin jaa waan shanan tana naa guddifadhaan isinin jaa yoon dhugaa qunname allah irraa yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatiif shayxaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ana itti hojjechuu dhaburraa allah anin tikfama isiniif karaa jannataa dildila ta'ee ana ibidda keessa na darbuu wal iyaadu billaa sanirraanis allah anin tikfama anis kanin dubbadhe isin warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatuu rabbii walitti nu haa qabu nama nurraa du'e cufaatiifuu rabbiin rahmati isaaniif haa godhu kanurraa dhukkubsate rabbiin isaan haa fayyisu اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتأييدك اللهم كن لهم اونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم امنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اغلل عددهم اللهم فل هدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل العذاب اليهم اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لاعدائك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو القوة المتين يا رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا
اللهم انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم نفس هم المهمومين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، ووصي على عبادك المقلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.